Dobar dan, dragi prijatelji. Evo me u vožnji, što je ono neko vreme kada dobijem želju da pričam o nekim zanimljivim temama, nečemu što sam, nekom iskustvu lepom koje sam imao, koje ostavim utisak na mene, a ne bi inače bilo vremena, a bolje da ostavim neki zapis, da možda nekog zainteresujem za određene teme. Ono što je novina u ovom formatu je da sam odlučio da malo stavim određenu muzičku podlogu, da vidimo da li može da se iskombinuju te dve stvari, priča o istoriji i neka moja selekcija muzike. Mislim, igram se tu, da sam neki VJ sad postao, mislim. Ne znam, čovjeku da je dosada u putu, svašta mu padne na pamet. Što bi rekli munjama, neku muziku. O čemu se želeo da pričam danas? Juče na Krstov dan, 27. septembra tekuće 2021. godine gospodnje, desio se jedan veličanstven, prelep, fenomenalan događaj u Sremskim Karlovcima. Imao sam tu čast da prisustvujem sahrani. To dosta rogobatno se to po medijima pisalo, pohranjivanje posmrtnih ostataka. Nikad nisam volao taj izraz posmrtni ostaci, kao da smo, ne znam, nešto što je pojela neka zver, pa ono što ostane iza. To za mene nije adekvatan izraz. Može da se kaže moštima da je to adekvatnije za svetitelje, telo. To su sve nekako, ja volim da kažem, jednostavno, juče je bila sahrana generala Đorđa Stratimirovića, jednog od junaka borbe za srpsku Vojvodinu iz 1848. godine, a suštinski zapravo junaka koji se borio za opstanak srpskog naroda na ovom severnom prostoru. Jer da nije bilo ljudi kao što je on, gotovo je sigurno da srpski narod danas ne bi postojao na ovoj Panonskoj ravnici. Ili bi bio potpuno fizički uništen, ili bi bio potpuno asimilovan, to je sigurno. Ovako kako je danas, da je ovdje država Srbija, to se sigurno ne bi desilo. Dakle, i može se naravno reći, možda je nekom čudno, sahrana čoveka koji je umro pre 113 godina nije ništa sporno. Kada god nekog eshumiramo, kada ga izvadimo iz groba, mi ga ponovo sahranjujemo uz isti obred. To je ista ona sahrana kao prvi put. Jer u staroslovenska reč sahraniti, koju danas koristimo, sohraniti, znači sačuvati. I mi predajemo telo grobu da bi se ono sačuvalo za dan vaskrsenja. Mnoge kulture širom sveta, recimo u Latinskoj Americi, u Srednjoj Americi, ima da su otkopavali arheolozi pa naiđu na tela koja su skupčana da sede i gledaju u pravcu istoka, rađenja sunca. To su te drevne praslike vaskrsenja gde su ljudi negde imali neku ideju o tome da će jednog dana ponovo živeti, ali su to vezivali možda za sunce, za rađenje sa istoka. Tako da su sahranjivana tela, nisu ljudi spaljivani u mnogim kulturama, iako je glavna paganska praksa u Evropi bila spaljivanje. Ali da se vratimo sad. Dakle, telo čovekovo i mesto gde ono počiva je izuzetno važna stvar za nas kao hrišćana. Ko je bio Đorđe Stratimirović? Đorđe Stratimirović bio je oficir Austrijske carske vojske koji je rođen u Novom Sadu 1822. godine, ako se ne varam. On je bio iz plemenite porodice Stratimirović koji su živeli u Lupinu, bili su veleposednici, dobili su austrijsko plemstvo. Iskren da budem, nisam se toliko upoznao sa pozadinskom pričom same porodice, koliko znam, to je neko hercegovačko poreklo, ako se ne varam, kao i recimo Gunđerski, kao i mnogi drugi značajni ljudi i danas i u prošlosti na ovom prostoru. Ljudi su prosto, koliko znam, bili poreklom iz Hercegovine. Uglavnom, na ovom prostoru su postali znamenita porodica. Stric Đorđe Stratimirovića je bio veliki srpski patrijarh, karlovački mitropolit Stefan Stratimirović, koji je podigao
čiji fond je obezbedio sredstva da se podigne patrijaršiju u Sremskim Karlovcima, koji je mnogo isto radio na osnaživanju intelektualnom i ekonomskom, materijalnom srpskog naroda na ovom prostoru. Đorđe Stratimirović bio je jedan oficir, dakle, austrijske vojske u to vreme kada je počela revolucija 1848. godine, takozvana Mađarska revolucija, ali to je zapravo bila jedna revolucionarna godina koja je pokrivala u celoj Evropi, su se dešavali ti prevrati i ona se u mađarskoj narodnoj istoriji i kulturi naziva Mađarska revolucija, a za nas isto je značajan taj termin zato što zbog tog mađarskog podizanja, ali ta revolucija nije morala da bude samo mađarska, jer su se mladi Srbi, pa tako i taj austrijski oficir Đorđe Stratimirović prosto isto osjećali, imali su taj revolucionarno to raspoloženje, oni su hteli zajedno sa Mađarima da zbace prosto austrijski jaram i da naprave jedan prostor slobode, da Bugarska ponovo bude samostalna država, da u okviru možda te države ili u svom nekom okviru srpski narod ovde u severnom srpskom prostoru, u Panoniji ili južnom mađarskom prostoru dobije mesto gde će moći da živi slobodno, da upražnjava svoju veru, svoja prava. Međutim, nažalost, lideri mađarske revolucije, poput Lajoša Košuta, nisu to tako gledali i tad je to bilo i uvrženo mišljenje u mnogim državama da može postojati samo jedan politički narod. Dakle, samo jedan narod, samo jedan jezik na kom se može politički misliti, organizovati, istupati, da svi drugi mogu da budu tolerisani, ali ne da imaju suštinska prava kao danas, što možete da manjine govore na svojim jezicima, imaju svoje organizacije, izlaze na izbore kao manjine. To nije tada bilo baš uobičajeno. I prosto Stratimirović Đorđe je bio deo delegacije koja je u Požunu, odnosno današnjoj Bratislavi, gde se nalazi Ugarski sabor, bio na tom skupu gde su se izražavala mađarska revolucionarna osjećanja i on je među prvima onako energično se usprotivio tim idejama da Srbi ne mogu dobiti ništa i da treba da podrže Mađare kao dobri Mađari. To se njemu nije svidelo i onda je Lajoš Košut ljudi to rekao da će među nama odlučiti mač, misleći naravno na Srbi i Mađare. Nažalost, zaista je tako i bilo. 1848. godine mnogi elementi carske vojske na ovom prostoru, koji je spadao pod južne prostore Mađarske krune, pobunili su se protiv centralne vlasti u Beču i krenuli da uspostavljaju slobodnu mađarsku državu. To naravno Srbi u tom trenutku, kada su videli da mađarska elita ne želi s njima da diže revoluciju, nego želi prosto da ih, možda ih ne zanima šta oni misle, Srbi su se vezali direktno za austrijskog cara. Te zastave srpske vojne iz tog perioda, vidjet ćete na njima izvezeno austrijski crni orao sa srpska 4 ocila i krstom i da je dole izvezeno za cara. Dakle, Srbi su u lojalnosti caru i centralnoj vlasti u Beču našli neko svoje utočište, jer je taj car ipak garantovao ono što su njegovi preci obećali Srbima, to je samostalnost Srpske crkve na ovom prostoru, pravo da se očuva pravoslavlje, da se organizuje u okviru tih sabora crkvenih, da postoji školska autonomija. Tako da je to bilo nešto logično da će se oni prosto kao određeni bečki lojalisti pojaviti, ali to nije bilo tako, oni su bili pre svega samo što želeli da opstanu, što nije bila ideja u Budimpeštu u to vreme. Tako je 12. juna, ako se ne varam, 1848. veliki Petrovaradinski garnizon, koji je stao na stranu Mađarske revolucije, krenuo iz Petrovaradina, znate sami kako taj put danas izgleda, jednostavan put, kratak put od Petrovaradina do Sremskih Karlovaca, i oni su prosto došli da uguše. Srbi su naravno u maju mesecu na majskoj skupštini u Sremskim Karlovcima na čelu sa patrijarhom Rajačićem proglasili srpsku Vojvodinu i znači istakli svoje zahteve ka Bečkom dvoru da žele da se uspostavi srpsko vojvodstvo, da se imenuje srpski vojvoda i da Srbi dobiju svoj teritorijalni deo u okviru Austrijskog carstva, kao što su imali Mađari. To je naravno jako razljutilo
revolucionare u Budimpešti i oni su odlučili da to uguše u krvi, taj srpski pokušaj, drskost da se traži nešto i za srpski narod i velika kaznena ekspedicija krenula je iz Petrovaradina i 12. juna 1848. godine došlo je do borbe od Sremskih Karlovaca i upravo je, sad možete zamisliti to, Petrovaradin je bio vojno utvrđenje koje je imalo ozbiljan broj vojnika sa ozbiljnom opremom, dok u Sremskim Karlovicima je moglo biti nešto vojske tih srpskih oficira i vojnika koji su se tu zatekli, ali svakako da nije bilo mnogo. Tu je dolazilo i dobrovoljaca koji su to obezbeđivali iz čuvenog Šajkaša. Tu isto treba ispričati celu predistoriju. Šajkaška je specifična oblast ovde oko Titela i Mošorina i samog mesta Šajkaška na Dunavu i na Tisi. I to je prostor koji je od drevnih vremena, dakle od 14. i 15. veka u tim šajkama, što je naziv za određeni rečni ratni brod, su Srbi još u vreme kralja mađarskog Matije Korvina i ranije ratovali za hrišćane, za Mađare, mađarsku državu, kasnije austrijsku državu protiv Turaka. I ti šajkaši su bili izuzetno vešti kako u borbama na rekama, tako i u borbama na kopnu. Bili su elitni ratoborni ljudi koji su proveli vekove ratujući. Ako se sećate iz filma 300, ono kad pita Spartanci koja je vaša profesija, i oni samo kažu svi zajedno, rat je bila njihova profesija. Tako je bilo i sa šajkašima ljutim i njima je upravo, njih je inspirativni lider njihov u Sremskim Karlovcima bio je Đorđe Stratimirović, mladi 26-godišnji, da li je bio poručnik ili šta, niži oficir austrijske vojske. On je uzeo prosto na sebe da organizuje, inače je bio imenovan da bude tu na čelu tog odbora, pošto je bio prisutan i u Požunu kad je to sve krenulo i pokazao se pred Košutom da nema straha, iako su oni tamo bili prosto u mađarskom parlamentu, u sred grada mađarskog, gde moglo svašta se desi, ali eto, bilo je to ipak viteško vreme, niko nije pobio tamo pre nego što su otišli. I krenuo je taj sukob, nadmoćna sila vojna je odbačena. Neki navodi kažu da je tad trajala neka strašna letnja oluja i da je prosto u toj kiši i u tim gromovima komandovao Đorđe Stratimirović, te komande koje je naučio kao oficir u Beču, gde je komandovao kao da komanduje ne znam kakvom silom. Izdavao je prosto takva naređenja koje su drugi školovani oficiri sa strane pobunjenika prepoznali da on komanduje jednom silom koja je veća od onoga što su oni očekivali tu da nađu. I tu sad postoji navodi da su panično bacali puške, bežali, što vjerojatno nije bilo baš tako, sigurno je tu bilo i borbi, ali prosto kad su videli rešenost tih i ulaziti u jednu urbanu sredinu, tu je vjerojatno bilo sa prozora pucanja, ipak taj gerilski rat i tu imate malu uzbrdicu kad se ulazi u Karlovce, tako da ko zna kakvih tu okršaja bilo prosto iz tih šuma, svašta su tu mogli da urade ti ljudi šajkaši i Karlovčani koji su bili prisutni. E sad, prosto neprikladna pesma za ovo, malo su 90 u opticaju to da vam kažem, samo to je sad neki moj izbor za ovu priliku. Na USB-u zavisi šta imam, nisam davno imao vremena da promenim. Uglavnom da se vratimo na našu priču. Situacija je bila tako, dakle, da je on tu postao prosto legenda. On je uspeo da, pazite, znate šta bi se desilo? Sremski Karlovci su bili srpski Sion. Tu je u 18. veku podignuta velika saborna crkva Karlovačke mitropolije, crkva Svetog Nikolaja. Prelepa crkva i danas u Sremskim Karlovcima, iz koje je upravo gde je služena zaupokojena liturgija za Đorđe Stratimirovića i učena Krstovdan od strane vikara njegove svetosti patrijarha srpskog Porfirija, vikarnog episkopa, dakle, ostanskog gospodina Justina. On je služio u ime patrijarha, dakle, na najvišem nivou. Ta crkva je bila svetinja, bile su svetinje i škole koje su tu postojale i bogoslovija, najstarija posle Kijevske u slovenskom svetu. Jednostavno, to je bio grad koji je bio, što kažem, srpski Sion, srpsko svetinja, nešto gde su Srbi postavili svoju bazu na ovom prostoru i odakle gde je stolovao srpski patrijarh koji je bio po privilegijama carskim i srpski duhovni, ali i svetovni
vođa u Austrijskoj imperiji. Da je taj grad pao, možemo da zamislimo da bi sigurno doživeo možda sudbinu bombardovanog Novog Sada koji 1849. godine skoro sravnjen sa zemljom, izgoreo u velikim požarima kad je bombardovan sa tvrđave Petrovaradinske. Dakle, ko zna kakvi bi se tu zločini desili i kakva bi baština bila uništena. To je sprečio Đorđe Sretimirović. Njegova dalja uloga nije bila toliko velika u formalnom smislu te reči. Patrijarh Josif Rajačić, koji je takođe bio iz jedne ugledne plemićke porodice, bio je bečki čovek do srži. Prosto, sveštenstvo je generalno u to vreme i karlovački mitropoliti su bili dosta konzervativni i uvek nekako vezani za Beč i odani Beču. Dok je Đorđe Sretimirović imao i te neke svoje revolucionarne porive, bio je previše karizmatičan, previše mlad, sigurno i da je taj generacijski jaz učinio svoje. Uglavnom, on je skrajnut, nije bio imenovan na ne znam kakav položaj, a nije bio ni dovoljno da kažemo sad još u godinama za koje bi neko ga smatrao za ozbiljnog lidera, pa je ipak za vojvodu izabran Stevan Šupljikac, koji je bio izuzetno uspešan vojskovođa u austrijskoj vojsci i koji je u vreme svog izbora ratovao negde tamo, ako se ne varam, u Italiji za austrijske interese. I on prosto, kad se vratio da preuzme komandu ovde, on je umro dosta brzo i nije stigao nešto puno da se istakne. On je svakako značajna ličnost i on je doprineo tom pokretu, ali nije mnogo faktički stigao da doprinese pre svoje smrti. I svo to negde vreme operativni vojni komandant na terenu je bio Đorđe Sretimirović u tim uspesima, ali je u jednom momentu čak i on smenjen i doveden je neki nemački austrijski oficir koji je komandovao tim srpskim jedinicama protiv mađarske revolucionarne vojske. Inicijalni uspesi su poslali te 1848. Međutim, 1849. godine treba reći, mađarska vojska je prosto surovo kaznila sve te uspehe i gotovo čitav prostor je pao. Mađarsku vlast, strašni zločini su se dešavali u manastiru Kovilj, u Srbobranu. To je period kada je izgubljena i Kaponjska bitka od Subotice. To je ta prekretnica kada srpska vojska nije uspela da oslobodi Suboticu, koja je isto po odlukama Majske skupštine spadala teritorijalno u okviru Srpske Vojvodine, ne bez razloga. Jednostavno, nije uspela Subotica da bude oslobođena, jer se u blizini na samo 40 km nalazio snažan garnizon i jedna od baza mađarske revolucije bio grad Segedin, koji uvek bio tvrdo mađarsko uporište i odakle, recimo, regent Horthy krenuo u svoje oslobađanje Mađarske od boljševičkih uticaja 20. i 30. godina, tako da Segedin mnogo tvrd grad. I Subotica tu nije mogla biti oslobođena. U Kaponjskoj bitci Srbi su se herojski borili, ali su izgubili. I nakon toga kreće, to je bilo 5. marta 1849. godine, to smo i obeležili kao udruženje Arsenije Čarnojević tu 2019. kad je prošlo oko 170 godina od tog trenutka. I od tog momenta je krenula ta ofanziva mađarskih trupa i jedan za drugim padale su srpska uporišta, tako je pao i čuveni Srbobran koji je dobio to ime jer je u jednom momentu bio odbranjen u toj revoluciji 48. Međutim, na kraju je ipak pao i stravično u Subotici je obešeno 50 ljudi i streljano, uglavnom ratara iz Srbobrana. I Srbobran je jedna sredina koji danas ima strašne ožiljke iz tog perioda, naravno i iz Drugog svjetskog rata, gde je opet stradao kao poznato srpsko uporište. Šta se tu dešavalo? Đorđe Sretimirović je tu posle imao veliku ulogu u jedini prostor koji nije pao u tom nizu propasti srpskih 1849. Bili su upravo tamo Titelski breg, Titel i taj šajkaški kraj. Prosto to tvrdo jezgro šajkaško nije nikad palo. Odbranjeno je. I tu je učestvovao Đorđe Sretimirović. I to opisuje, tu je čak i napisao to pismo koje je juče citirano na sahrani, da prosto Srbi nikad nisu predavali bez borbe. To je napisao Percelu Moru, zločinačkom komandantu, ratnom zločincu koji je komandovao mađarskom vojskom. I oni su se odbranili na to prostor i to je bilo ključno za opstanak Srba u Bačkoj, to je bilo ključna pobeda. Naravno, ništa od toga ne bi bilo da trupe
carske Rusije nisu na poziv austrijskog cara koji se dobrano već uplašio da će Mađarska zaista uspeti da se osamostali. Ruska imperija je u bici kod Bilagoša potpuno razbila revolucionarne mađarske snage i, tako se ne varam, 14 generala, učicu tog zločinca Percela Mora, Janoša Damjanića, zloglasnog zločinca Srbina poreklom koji je postao najcrnji šovinista mađarski. Svi su oni lepo u Aradskoj tvrđavi obešeni i ta revolucija je ugušena u krvi. Interesantan podatak je da je Lajoš Košut, vođa svega toga koji je sad to zakuvao, je uspeo da pobegne i on je otišao i posle umro, boga mi, početku 20. veka, 50 godina kasnije, i ostao dalje da bude slavljen uvek Mađara do današnjeg dana, iako je napravio jednu ozbiljnu nacionalnu tragediju za njih, mnogo stradanja, ali je, eto, za plemenitu ideju mađarske države. I interesantno je da je Lajoš Košut imao suprugu koja, da bi se pridružila njemu u tom izbeglištvu, njoj je pomogao tadašnji ministar policije unutrašnjih poslova u Srbiji, Ilija Garašanin, čuveni autor Načrtanija. Ilija Garašanin je organizovao da supruga Lajoša Košuta bude ujedinjena sa svojim mužem, i Lajoš Košut mi je poslao jedno pismo u kojem je rekao da je samo proviđenje htelo, dakle božansko proviđenje, da ovaj moment te pomoći da mu se pridruži supruga diktira neko buduće bratimljenje srpskog i mađarskog naroda, koje je sad sprečeno nesporazumom, tragičnim nesporazumom, u Zagrebu stavlja, ali ne sa srpske strane. Dakle, Lajoš Košut, otac moderne mađarske države, današnji svemađarski heroj, je bio za, na kraju, bratimljene srpskog i mađarskog naroda. Shvatio je prosto da Srbi i Mađari, nešto što je kasnije, o čemu je govorio Svetozar Miletić 70. godina 19. veka, Srbi i Mađari imaju velike zajedničke sličnosti, treba da se okrenu jednim drugima i da sarađuju. Upravo o tome je juče govorio i gospodin Aleksandar Đurđev, koji je bio predsjednik ovog odbora za to povratak moštiju Đorđa Stratimirovića, i on je poslao tu jednu poruku, i tu je bio prisutan Ništan Pastor, da ratovali smo, borba je bila žestoka tada, to je bila jedna zabluda, jedna greška sa strane Budimpešte tada, i koji je priznao, eto, i Lajoš Košut. Sada je vreme i sada nova Budimpešta i Novi Sad i Beograd vide prosto interes i shvataju smisao konačnog srpsko-mađarskog zbližavanja. Jer u međusobnim sukobima ili istoriji, kada pogledamo, kada god je mađarski narod i mađarska politička elita odlučila da učestvuju u nekom poduhvatu koja ide na štetu srpskog naroda, samo su dobijali manju teritoriju na kraju svega toga i nisu se dobro proveli, tako da ova saradnja danas Mađara ne samo sa Srbima, nego i sa slovenskim državama, Češke, Slovačke i Poljske, je nešto što u Višegradskoj grupi imate Poljska, Češka i Slovačka, 3 slovenske države i jednu Mađarsku. I ambiciju Mađarske upravo da Srbiju uključi u tu priču kao 4. slovensku državu. Što je, znači, veliki pokazatelj koliko su Mađari jedan zreo narod koji politički jako dobro razmišlja i koji prosto evoluira, shvata šta mu je najbolji interes, a to smo i mi naučili konačno, hvala Bogu. Uglavnom, Đorđe Stratimirović je posle tih Srpska Vojvodina zaista jeste tu odbranjena negde, ali posle će se pojaviti i ona pesma Gde je Srpska Vojvodina, da li u Sremu, Banatu i Bačkoj. Ne, ona nije tamo, ona je u srcu Srbadije, zato što ona je bila izigrana. Napravljena je na nekom vojvodstvu Srbije i Tamiški Banat, gde su većinu činili zapravo Nemci, gde je upravljački aparat bio nemački, gde srpskom narodu nije zapravo dat prostor za razvoj, i sve te tekovine, te pobede 1849. nad Mađarskom revolucijom, prosto Srbi od toga skoro pa ništa nisu imali. Đorđe Stratimirović se okrenuo svojoj vojnoj karijeri, u jednom momentu je stigao i do ranga generala. Bio je odat vojnik austrijske države, ali je uvek gledao da pomaže. On je imao kontakte sa knjazom Danilom u Crnoj Gori, da je radio na modernizaciji tamošnje crnogorske vojske. Treba da pomenuti i to da je prva Obilićeva medalja koju je ustanovio Petar II Petrović Njegoš, vladika, bila dodeljena upravo Đorđu Stratimiroviću za njegova herojska dela 1848. godine. To je taj negde period, Njegoš je umro tu početkom 50. godina 19. veka, i tu je Đorđe stekao tu određenu reputaciju, prosto da je on
veliki, dobar taktičar, strateg srpski, neko ko je vičan vojnoj veštini i on je tako učestvovao i u srpsko-turskim ratovima 1876. do 78. Ali tu je u jednom momentu u kneževini Srbiji percepiran kao austrijski faktor, kao čovjek koji radi bez interesa Austrije, pa je tu morao da napusti kneževinu Srbiju, ali on je uvek imao snažan patriotski naboj i sve što je činio je uvek u interesima srpstva i uvek da pomogne svom narodu. On je kasnije dosta isto dugo živeo, znači rođen 1822. umro 1908. godine, 10 godina pre oslobođenja i ujedinjenja ovog prostora. On je prosto umro dakle u dubokoj starosti i hvala Bogu stigao da ima i potomstvo i danas su živi njegovi potomci, njegov praunuk, gospodin Ivan Stratimirović, veliki intelektualac, čovjek inženjer, profesor, bio je prisutan i svi drugi potomci porodica, tako da je to bio jedan divan događaj juče stvarno za njih, mogu misliti, prosto i eto njihov predak je umro u Beču jer tamo je službovao, tamo je sahranjen. U to vreme je bilo jako skupo organizovati bilo kakve transport tela na tako dalek put, pa verovatno nije hteo da optereti svoju porodicu, a imao je kao oficir prava tamo na sahranu u određenom vojnom groblju. Ali on izrazio u svojim memoarima, svojim sećanjima koje su dragoceni istorijski izvor, želju da bude sahranjen u Gornjoj crkvi u Sremskim Karlovcima, interesantno Gornja crkva koju sam prvi put posetio pre nekih 2 nedelje, u kojoj počivaju i poslednji karlovački patrijarh Lukijan Bogdanović, koji je mučki ubijen od strane mađarskih austrijskih tajnih službi 1913. godine. Glava mu nikad nije pronađena, obezglavljen, dok je bio u jednoj austrijskoj banji. Baš pred početak Prvog svjetskog rata oni su hteli da obezglave i bukvalno srpsko vodstvo na ovom prostoru. Tragedija jedna, užas jedan. Uglavnom u toj crkvi je sahranjen i Georgije Branković, koji je bio mitropolit i patrijarh pre Lukijana Bogdanovića. Tu počivaju i neke značajne ličnosti u samoj porti hrama, određeni hilandarski igumani iz prošlosti, Valjevski, episkop i tako dalje. Znači ugledni ljudi, to je najstarija crkva u Karlovcima koja ima svoj koren čak u 15. 16. veku. U ovom obliku naravno iz nekog 18. veka. Ona je sada manastir blagoslovom episkopa Sremskog Vasilija. Do 2016. godine manastir Provedenja Presvete Bogorodice. I tu će sada biti podignut jedan lep konak. Zgrada, apelovali su juče iz odbora za transport dela Đorđa Stratimirovića da se obnovi ta crkva i u skladu sa novim zakonom koji je donet na predlog pokrajinske vlade u Skupštini Srbije, donet je zakon o obnovi Sremskih Karlovaca, jer Sremski Karlovci moraju da budu naš San Galen, moraju da budu naše jedno mondensko mesto, moraju da budu prelepi, mora sve ono što smo dobili u nasleđe od te divne arhitekture, od tih istorijskih znamenitosti da bude obnovljeno na vrhunski način i da imamo jednu atmosferu u kojoj ćete gde god da se okrenete prosto da uživate u toj atmosferi i da se da ponovo taj stari sjaj tim zgradama koje je hvala malo uhvatila patina propadanja. Tako da je veoma važno što je taj zakon donet i postoji dakle stručni tim, odbor koji će se starati o tome da se strateški i sa određenim planom, a ne stihijski ulaže u obnovu kako tih svetinja i znamenitih zgrada, tako i mobilijara, urbane opreme, klupa i drugih stvari, znači česmi, fontana, privatnih kuća, sve ono što može da da tu atmosferu srpskog Siona i srpskog Monaka, da kažemo, Sremskim Karlovcima. Tako da, je to jako dobar projekat, da upravo se desilo sada da ovaj povratak Đorđa Stratimirovića i njegova sahrana, koja je inače bila prelepa, dakle, nakon tog opela koje je bilo, odnosno za upokojene liturgije, jer obično se uvek, inače, krštenja, opela i mnoge stvari u crkvi za neke ugledne ljude i za velike vernike i ljude koji su nekom zaslužili određenu čast, kada služi vladika, uvek se čini tako da se sve radi u sklopu liturgije. I u sklopu liturgije, dakle, služeno opelo za Đorđa Stratimirovića, a onda je uz vojne počasti koje je naredbom odredio vrhovni komandant Vojske Srbije, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, prepoznavši značaj prosto Đorđa Stratimirovića. On, dakle, da se razumemo, Đorđe Stratimirović nije komandovao u nekoj formalnoj srpskoj vojsci. Nije bio
po nekom pravilu uobičajenom on nema prava na vojne počasti. Ali po logici i duhu stvari da je on predvodio vojsku srpsku koja je branila opstanak srpskog naroda na ovom prostoru, on je apsolutno srpski oficir, ne austrijski. I on zaslužuje sve počasti. Kad je bio na odru tu, kad je kovčeg ležao u hramu Svetog Nikolaja, prekriven je bio srpskom zastavom, trobojkom Srpske Vojvodine, dakle, koja je imala simbole iz onog vremena kada se on borio 1848. tog istorijskog grba i simbola Vojvodine koji veliki autonomaši i vojvođani, Čanak i ostala ekipa nisu htjeli ni slučajno da stave u službenu upotrebu, a to je uradila pokrajinska administracija sada pri zadnjoj toj promeni statuta, odnosno usklađivanju statuta sa Ustavom. Tako da ta trobojka je pokrivala njegov kovčega kada je iznešen kovčeg od strane garde napolje i kada je izvršena smotra počasnog voda garde Vojske Srbije koji je bio tu postrojen, pokriven je kovčeg zvaničnom zastavom Republike Srbije i tako je spojena to ono što je bilo tradicionalno, ono što je bilo ono vremeno i ono što je sada, i to je dobro rekao predsjednik Pokrajinske vlade Uzman Mirović, došao nazad u svoju srpsku Vojvodinu, u svoju Srbiju, jer ta srpska Vojvodina se zvala formalno vojvodstvo Srbija ili Vojvodina Srbija. Sam izraz Vojvodina ne znači ništa, on označava vojvodstvo, to je kao kad bi rekli Kneževina Monako, i sad ne Kneževina Monako, nego Kneževina samo. Neka tvorovina koja se zove Kneževina, potpuna budalaština. Tako i ovde. Vojvodina ne znači ništa bez onoga posla. Vojvodina Srbija, Vojvodina Srpska, to je smisao reči Vojvodina. Uglavnom, tu je zaista došlo do divnih pesama. Pojelo je neko, ne mogu da se setim da li pevačko društvo ili crkveni hor iz Sremskih Karlovaca, pevali su divne te srpske patriotske pesme, čiji su autori, ne znam, Svetozar Miletić, drugi velikani. Te pesme su pevane, neke od njih nikada nisam čuo. I u toj izvedbi, juče, pred tom gardom, izmamilo mi je suze u oči. To je bio veličanstven trenutak, prelep. Sav svi Sremski Karlovci okićeni prosto zastavama, trobojkama, kao što je bilo na dan zastave. I onda se krenulo ulicom Patrijarha Rajačića, gde je bila i porodična kuća, odnosno taj Ilion, dvor plemićke porodice Rajačić. Dakle, tom ulicom se išlo uzbrdo, kao da, isto prelep osjećaj kako ići uzbrdo, tako je to svečano. Sam kovčeg je bio vožen na onom, kad su vojne počasti, onda se kovčezi voze uvek na postamentu za top, koji se vuče iza vozila. Neka su tu vukli konji, sad vuče naravno vojno vozilo u nekim čipu. I to je išlo polako uzbrdo, uz Vladiku, uz gradonačelnike najvećih gradova u Vojvodini. To sam naravno bio naš gradonačelnik gospodin Bakić, gradonačelnik Novog Sada gospodin Vučević i Sombora gospodin Ratković. Tako da je to bilo kao u ono to vreme kad je nastala ta srpska Vojvodina, kada su ti gradovi 1849. godine, kada je pobedila ta ideja vojvodstva Srbije i tamačkog Banata, Srbin Jovan Dimitrijević je bio gradonačelnik Subotice. Doduše samo godinu dana, ali to je bio jedini period do toga kad je on mogao postati gradonačelnik u takvom gradu. Tako da, gradonačelnici su bili isto juče prisutni i ogroman broj uglednih ličnosti iz svih delova srpstva, iz Crne Gore, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske naravno. Tako da je bilo zaista veličanstven sve srpski skup. Da sam rekao, sve što srpski diše u ovom severnom prostoru i šire se okupilo tog dana. I otišli smo uz to brdo, pohranjeni su ostaci porodice, dočekala taj svečani trenutak. I onda smo imali jedan mali prijem u Patrijaršiji, bio sam prvi put unutra u zgradi Patrijaršije, zaista prelepo. To što kad vi vidite šta su ti Srbi od svog sopstvenog novca koji su od usta odvajali uspeli da izgrade u ono vreme, to je prosto fenomenalno, neverovatno. Tako da jednostavno ta veličina, taj sjaj tih naših starih vremena mora da se čuva. I dobro se poklopilo, ovo što sam rekao prijatelju, vratili ste ove mošti baš kada je krenula priča o tom takozvanoj vojvođanskoj naciji,
o takozvanoj Vojvodini. Znači jednostavno u pravom trenutku je autentični borac za srpsku Vojvodinu i predstavnik onoga što Vojvodina jeste vraćen nazad u srpsku zemlju i njegovim dolaskom, kao da je proviđenje tako htelo, posle 113 godina on je doneo i reafirmaciju ne samo svog imena, jer mnogi nisu znali ko je Đorđe Zlatimirović, i među onima posvećenijima, svesnijima nisu prosto čuli za njega, nisu znali, i sada znaju, sada se priča o tome, sada će se ponovo proučavati sa novim žarom prošlost srpskog naroda na ovom prostoru i znaće se prava terminologija zašto je srpska Vojvodina, šta je to srpska Vojvodina, ko je stvarao to, ko je za to ginuo, ko se borio. Previše je tu krvi palo 1848. da neko uzurpira sada to ime i da govori da može postojati nekakva novođanska nacija. Potpuna glupost i bezobrazluk. I vreme je da se mi, čudan smo mi narod, juče taj duh, 113 godina ništa oko toga, i onda se desi u jednom danu takva eksplozija dobre energije, takva eksplozija ljubavi prema svom rodu, poštovanja prema tom Đorđu Zlatimiroviću, prema svim senima srpske Vojvodine. Sad će se praviti i spomenik u Novom Sadu, gde će biti jedna zanimljiva celina. Govori se o trojnom spomeniku koji će biti sastavljen tako da ćete imati skulpturu Vojvode Šupljikca, Đorđe Zlatimirovića i patrijarha Josifa Rajačića. I to će zaista biti sublimacija svega onoga što se dešavalo, što Vojvodina srpska 1848. godine jeste bila. Svetozar Miletić je izuzetno značaj, on ima naravno i svoj spomenik sad, ali on je u to vreme bio mlad i nije bio, da kažemo, toliko lider, iako je on bio, na primjer, ključan da u svom zavičaju, tamo Titelu Mošorinu, on je išao i podbunjivao šajkaše, govorio im, ljudi, nemojte, pošto je Austrija bilo tamo, neki rat je bio u toku da je bio ratovo u Italiji, ja mislim i taj Stevan Šupljikac, i ti vojnici su imali obavezu da idu tamo na tuđe ratišta, i Miletić je govorio, videoši šta se u Požarnu desilo, ljudi, dolazi nam propast, nemojte odlaziti, vi ste nam elita, elitne jedinice, sa vama jedino možemo da računamo da ćemo opstati i da ćemo se odbraniti. I naravno, on je tu uspeo i mnogi nisu otišli i uspeli su da se sa tim snom o dolasku srpskog vojvode, inače ta titula srpskog vojvode očuvana i posle ukidanja vojvodstva Srbije i tamiškog banata, i nju je do samog kraja Prvog svjetskog rata, do propasti Habsburgske dinastije, nosio austrijski car, zaključno sa Francom Jozefom ili Franjom Josifom. Uglavnom, eto, Đorđe Zlatimirović počiva u Svetoj srpskoj zemlji, u porti manastira Vavedenja Presvete Bogorodice, Gornje Crkve u Sremskim Karlovcima. Obiđite njegov grob, obiđite Sremske Karlovce kad ste u blizini. Nemojte se zadržati samo na nekim degustacijama bermeta, nekom medu. Malo probajte da zavirite i u prošlost, da saznate malo više o onima zbog kojih smo opstali, zbog kojih možemo danas da mišljimo srpski, dišemo srpski, pričamo srpski ovde, živimo kao Srbi slobodno u srpskoj državi na ovom prostoru. To je bilo nešto što su oni sanjali, za čega su bili spremni da poginu. To je svetinja koju moramo danas da čuvamo kao besceni dar, kao dragocenost, koju nam niko nikad ne sme oduzeti ili uzurpirati, i niko i neće, jer sad je sa nama vožd i ne može nam niko ništa, a naročito ne gospoda Očić, Čanak i ostali pajaci i klovnovi koji manipulišu razni centri moći. Eto, dragi prijatelji, to je to za danas. Hvala vam puno na pažnji ako ste gledali i bratski pozdrav.